Evo ga, super zabavni, alo? Georgina, Mamma Mia, da bi ovo trebalo da se rimuje, niko ne zna. Vrelo Ronaldova verenica zagreva atmosferu pred novogodišnje praznike. Ko viša se povata s njegovim verenicama. Ko tu rađo decu, ko šta. Ne znam, Vučić legende hvala. Falcinelli, već sam dao gol Milanu i Opeću. Dobro je što to nije pretencijozno, bravo dečko. Srbija aplaudira Teodori Jarci, Hrvatski u šahu, svaka čast. Gudurice vraća u Evropu, što u prevodu znači da se Memphis odrekao njegovih usluga, to je ono što ne piše u stvari. Stalo srce Zoltana Sava. Koristim ono što drugi ne vide kako god. Nova obsesija mleko od pistaća, to ne zvuči kao nešto fantastično. Kriminalci će vas srediti, ja sam gospodin. Milan Topalović Topalko. I to je to. Adam i Eros odlepili za našom Sarom, slavni pevači slabi na srpsku influencerku i najpoznatiju tiktokerku. Svaka čast. Milša Korona nas je ostavila u đubretu, presela je švedska Kristina pljuvala po Srbiji, a sad bi da se vrati. Kako je kod vas u Švedskoj? Ladno, jel da? Ali standard jebi ga. Eto ti. Dara gubi kilograme da bi zadržala dečka. Joj, onda Crna ruža, odakle sad ovo ponovo izlače, to je bilo aktualno 80-ih. Istina o destruktivnoj sekti Crna ruža. I onda navodna istina o destruktivnoj sekti. Kačeli fotke droge sa cenama i popustima. U Nemačkoj na dark webu otkriven sajt za online prodaju narkotika. Ima i ta serija i nije loša uopšte. Rusija da bude na oprezu, alo analiza, kakva će biti politika sad pod Bidenovom administracijom i onda teorija zavere, Biden će biti maknut i ovo je super zabavno da se pozivaju na ovog kretena Alexa Jonesa, znači neverovatno. Posao za 560 radnika u Indiji, predsjednik maše praznom lopatom, postavlja se kamen temeljac i slično, ali posao kad bude gotova fabrika. Vakcine stižu u Srbiju, vakcinacija najkasnije u januaru, što mi nije jasno, sredinom decembra, kad bi mogla bude najranije. Juče, pretpostavljam. Penzionerima sutra 5000 dinđi, ovi su se malo zaigrali, nisu izbori 2021. nego 2022. Ali dobro, nisam ja tu da im to pričam. Vučić Putinu veliko hvala, ovo je vaš kraj koliko i naš. Teško nama Albrightova ponovo kroji sudbinu Srbiji, ozloglašena bivša sekretarka i tako dalje, Đilasova rada, šta fali Albrightovoj, Đilasa morej da pomenu, Đilas i Jeremić u ratu do istrebljenja, sad ubacuju taj miks i Vuka, Vučićevo raspeće je naše vaskrsenje, lični stav Sergija, episkopa Bihaćkog, Petrovačkog i Majskog. I sad verovatno hvalospevi predsjedniku, svaka čast, Albrightova ponovo kroji sudbinu Srbije. Dženja. Informer, Sabo umro od plućne embolije. Falcinelli dao sam gol Milanu i daću ga opet identičan naslov kao u Alovu. Igrači treba da se ugledaju nasana, Ronaldo više voli boks i UFC nego fudbal. Sad naprasno. Korona je istumbala fudbalski poredak, što je jedna od boljih nuspojava. Oni od lubenice prave ruže. Ko da nekog briga počinje jazz festival. Šta je ovo? Ne znam. Žito stiže za Božić. Petar Benčina igra Arkana u klanu. Milica Korona mi je ostavila posljedice. Razvodi se mašan, leki, čoveč. Kija kupila mami stan za rođendan. Čoveče. Kija bi mogla da se preziva Pride. Mislim, s obzirom na to koliko je cool. Šta je ovo, neki hit, nešto. Vratila se na selo, zarađuje samo 500 evra, Rada Manojlović, kako li se bori.
Na zadnjoj strani ovoga hita glumici godine nisu prepreka za ljubav, voli staro vino i mlađeg momka. Lidija Lukićević. Joe Biden, Donald stav je stvarno dosta. Kako god. Tužio Coca-Colu zbog Deda Mraza, Rus neki. Srbin u Nemačkoj prodavao drogu online, ovi znaju da je i Srbin bio umešan. Srbin, Crnogorac i još 7 dilera prodavali drogu u Nemačkoj. Taj rad, japansko čudo u Inđiji, megafabrika će izvoziti 5 miliona guma godišnje. To je posao. Bolnice pred kolapsom. Apel premijerke Brnabić građanima proslavite Nikola samo u krugu porodice. Nisam za zabranu kretanja, ali to. Vakcine stižu u Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić objavljuje dobre vesti, znači ovaj se na velika vrata vraća u tabloide. Mladiću život visi o koncu. Srbi i Rusi braća zauvek. Pismo ruskog predsjednika Putina u Beograd doneo Sergej Lavrov. Ovi Rusi baš imaju para. Kad Lavrova potežu da dođe s pismom, mogu i mail da se pošalje. Da, Albrightova se uključuje u pregovore o Kosovu, šokantne tvrdnje Danijela Servera. I to je malo pljuvačine Albrightove, malo hvaljenja Vučića, Rusa, dobrih vesti. Srbi i Rusi braća zauvek. Lepo. I sad Telegraf. Terza Deo dođe na meč s Milanom, legenda Zvezde i Milana da dođe na meč Zvezda i Milana. Danilović ostaje predsjednik KSS-a, Krstić potpredsjednik, što je super. Messi je dosadan, umro Zoltan Sabo. Grobari pre 8 godina u Hulskoj prebili Milaniste, pa to nije lepo. Grobari, je to lepo? Prebijate Milaniste. Šta ovaj kaže, savršeni mama i tata ne daju uputstvo. Hrvati kukaju zbog Dare iz Jasenovca. Ništa tu zanimljivo. Ništa zanimljivo. Šta je ovo? Tetka Saveta opet, ali to bih preskočio. Tržanova otkrila životnu radost Goca, seks je najbolji u 40. godinama. Možda. Ovaj krao pare od njenih fanova. Pornhub da udaru smolobija koji bi da ukine pornografiju. Treba se boriti protiv tog lobija. Putin potvrdio pobedu Bajdena. I Deda Mraz na respiratoru, to je tužno. Šta je s Ivasima? Dobro. Za manje plate ukidaju rate. Pobedili smo Poljaki i uzeli 382 miliona evra. Evo ga ovdje predsjednik istao na slika. Prazna lopta. Popuštaju mjere vikendom, rade i frizeri, kozmetičari, butici i tako dalje. Lice zla u igri za dijalog Beograda i Prištine. Albrightova se vraća na mjesto zločina i sviđa mi se kako ovo diskretno plasiraju pljuvačinu Albrightove. Putin hram je simbol bratstva Rusa i Srba. Biden udario na srpsku, hoće da ukine Dayton, ovo je verovatno info od Aleksa Jonesa. Kesić uzima para od opozicije i onda ovdje zaokruženo samo pare i godine i ništa više i tu neki papiri na kojima se ništa zapravo ne vidi, što je dokaz da je Zelenović platio Kesiću da pljuje Vučića. Tako da on ništa zanimljivo.